الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Jemaah salat asar yang dirahmati oleh Allah, kami ucapkan selamat datang ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikrama Palembang. Alhamdulillah hari ini Kamis 11 Desember 2025 Masehi atau bertepatan dengan 20 Jumadil Akhir 1447 Hijriah. Mari bersama melaksanakan sholat asar secara berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustaz Rahman Hanif Esos dan sholat akan diimami oleh Al-Ustaz Haji Umar Umayyah Ibrahim. Dilanjutkan cawisan ba'da sholat bersama guru kita Al-Ustaz Ki Agus Haji Muhammad Nurdin Mansur dengan pembahasan kitab Aqidatul Awam. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jemaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang milik jemaah harap dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Dan kami himbau kepada para jemaah untuk berniat iktikaf ketika memasuki masjid serta dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikrama Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام دمها وجعلنا من صالح أهلها استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس من الجنة والناس ربي أعوذ بك من همزة الشياطين الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم اجرنا من النار 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 السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام حين ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العظيم وبحمد الكريم دائما الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله العظيم حول ولا قوة إلا بالله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم عظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله من رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
الرحمن الرحيم. الفاتحة. على نية الفطر والمن والرسو وصلاح البدن والروح وطوبة النص إلى حضرات الرسول سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أزواجه وذريته وأهل بيته وإلى أرواح الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين القربين والعلماء العاملين والأولياء والشهداء والصالحين والوالدين الحاضرين ومشايخنا ومعلمينا وتلاميذنا وأمواتنا وأموات المسلمين الحقوق علينا أجمعين وإلى أرواح المؤسسة هذا المسجد وأن ببنائه ومعلمه به ومضافته وجماعته خصوصا إلى Sultan Mahmud Adarudin الأول والثاني وذريتهما ثم إلى روح سيدي العلامة العارف بالله الشيخ أحمد المرزوقي ووالدي ومشايخي وتلاميذي وزوجاتي وأولادي وأحبائي وإلى أرواح أموات هذه البلدة وإلى أرواح جماعة النور وإلى أرواح آل صنعاء وإلى أرواح محمود وإلى أرواح سادتنا وصفيا جميع لا إله من مشارق الأرض إلى مغاربها بريها أن الله يغفر لهم ويرحمهم وأبصارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين الدنيا والآخرة شاء لله لهم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل سلم على سيدي حبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن لله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fi ardihi was samai wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatamu anbiya'i sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi salatan wa salaman daimaini ila yaumi liqa'i. Allahumma salli ala nuril anwar wa sir asrar wa triyaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa Maulana Muhammadin al-Muhtar wa alihi al-Athhar wa ashabihi al-akhyar
adada ni'amillah wa ibdali amma ba'du. Lagu. Jangan putus. Halago. Halago tu bulat. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada sore ini kita kembali dapat hadir, berkumpul, saling bertatap muka, dan kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat zahiran wa batinan. Salawat dan salam kita peruntukkan kehadiran junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, para pencintanya, para pejuangnya, dan sekalian umatnya sampai di kiamat. Hadirin, kita akan melanjutkan membaca kitab Tauhid Aqidatul Awam yang disusun oleh Al-Allama Al-Arif Billah Syekh Ahmad Al-Marzuki rahimahullah. Syekh Ahmad Al-Marzuki, hadirin, mendapatkan suatu ilham dari Allah Subhanahu wa taala dapat menyusun Aqidatul Awam ini, dan ada kabar gembira barang siapa yang hafal bait-bait yang ada di dalam nazam kitab Tubhamu. Ada 7 orang putra putri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak Nabi ada berapa? Ada 7. Ya, anak Nabi ada 7. Banyak berarti 7. Kita ni banyak kata anak cukup 2 sajalah, Nabi 7. Ada lagi yang pendapat anak cukup 2 saja, laki perempuan sama saja. Benar tak? Benar tak pendapat yang mengatakan lanang betina itu sama baik? Laisa zakaru kal unsa. Laisa zakaru kal unsa. Tidaklah sama laki-laki dan perempuan itu. Jadi lanang betina lainlah. Jangan nak sama kan? Paling-paling tu sama-sama karunia Allah, sama-sama rezeki dari Allah. Hadirin, Allah memberikan anak kepada hamba-Nya. Ada yang diunjuk lanang betina. Ada anak lanang, ada anak betina. Ada yang diunjuk oleh Allah anak lanang kalau 10 beradik. Lanang kalau ada tak? Diunjuk betina. Ada lagi diunjuk anak-anaknya betina kalau 10 beradik. Betina kalau ada tak? Ada. Ada yang pengen punya anak lanang metu betina. Ada yang pengen punya anak betina metu lanang. Nah, kita berdoa boleh, meminta boleh kepada Allah. Kalau kita bini hamil atau pengen punya anak lanang betina, boleh. Tapi apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, itulah yang terbaik. Kita pengen punya anak lanang, pengen punya anak. Tahu-tahu berdepul tino. Ada kepengen lanang. Allah tunjuk betina. Nah, yakinlah kita anak kita betina ini lebih baik dari anak lanang kita pinta itu. Atau pengen punya anak betina, siang malam berdoa, puasa, berdoa, berharap memohon kepada Allah agar kakek kita punya anak betina. Tahu-tahu metu lanang. Ya Allah, pengen betina metu lanang. Ada istilah lain dicucuk, lain benana. Tidak, inilah yang terbaik. Pokoknya kita kalau diberi sesuatu oleh Allah, hadirin, itu yang terbaik. Mungkin apa yang kita minta beda dengan apa yang kita terima. Kita nak minta mangga, tahu-tahu boleh bem. Atau pengen durian, minta durian, mau ngenjuk nangko.
Aku nak minta duit, kamu nangko ini. Inilah yang terbaik. Pokoknya apa yang sampai sama kita, itulah yang terbaik. Termasuklah bini kita. Dulu banyak calon-calon punya kita dulu. Calon-calon bini kita dulu banyak Ini kita ada satu pilihan. Kalau bini kita sekarang. Ini yang terbaik. Pas kita suatu hari ketemu dengan yang calon kita dulu. Berbagai yang ini. Apa aku berbidi yang ini? Ini yang terbaik. Itu. Jadi ini harus kita resepi, sadari, yakini apa yang diberikan oleh Allah untuk kita, apa yang ditakdirkan oleh Allah untuk kita, apa yang ditentukan oleh Allah untuk kita, pasti itulah yang terbaik. Jadi Nabi punya anak berapa? 7. Faminhum salah satu minaz zukuri tubhamu. Di antara mereka yang 7 beradik tadi, 3 orang laki-laki. Tubhamu, maka pahamilah itu. Jadi Nabi punya anak 7, lanangnya 3. Lanangnya ada 3. Jadi kalau lanang 3, yang betina 4. Jangan sampai kita tak tahu. Anak Nabi ada berapa? 7. Lanang 3, betina 4. Qasim wa Abdullah wa Hawa Tayyibu wa Tahirun bi Zaini za yulaqabu. Anak Nabi yang pertama tu namanya Qasim. Maka Nabi yang juga disebut Abul Qasim. Ya Abul Qasim. Ini kunyah. Kunyah pakai Abu. Abu Qasim. Abahnya Qasim. Itu kebiasaan orang Arab seperti itu. Jadi disebut Abu, bapak nama anaknya yang tua. Ini Nurdin. Anak aku yang tua tu Syukri. Kalau ngerti aku ceramah ini. Syukri. Jadi orang tak ada manggil Ustaz Nurdin, tapi Ustaz Abu Syukri. Abu Syukri itu artinya Abah Syukri. Tapi kalau jemaah ini, kebetulan di masjid, ada orang datang, nanya, Ustaz Abu Syukri itu hari apa ngisi ceramah Masjid Agung? Abu Syukri dah kata. Aku ni tiap hari masjid ni. Dah kata Abu Syukri. Salah bukan Masjid Agung. Tak Masjid Agung. Lama dia tu ngajar. Abu Syukri. Dah kata. Dia sebut kok nada Ustaz Nurdin. Nah, anaknya Syukri. Oh, itulah Abu Syukri. Jadi kalau kita di Palembang ini tidak viral. Tapi kalau di Jawa-Jawa kalah. Misalnya nama anak itu Mia. Mama Mia. Atau anak namanya Riri, Mama Riri. Atau nama anaknya tu misalnya Pika, Mama Pika, atau Papa Pika. Nah itu kalau di Jawa. Kalau di Palembang ni tak viral seperti itu. Nah, jadi anak Nabi yang tua namanya Qasim. Nomor 2 Abdullah. Jadi Abdullah bin Muhammad bin Abdullah. Abdullah bin Muhammad bin Abdullah. Jadi nama anak Nabi yang kedua adalah Abdullah. Nah, Abdullah ini ada ininya, ada sebutan, ada gelar, cumbuan kalau Palembang ini, cumbuan. Jadi Abdullah dipanggil juga dengan Thayyib. Thayyib. Jadi ada anak Nabi namanya Thayyib. Ada. Itu nama cumbuannya Abdullah. Ada 2, bukan Thayyib baik. Tahir. Jadi Abdullah ini kadang juga disebut dengan
Thayyib dan disebut juga dengan Thahir. Ada orang namanya Thahir kan? Itu nama Thahir itu nama salah satu anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu cumbuan nama Abdullah. Thayyib. Thayyib bagus nama Thayyib. Sekarang ini masih ada tak orang yang namanya anaknya Thahir, Thayyib, Abdullah? Masih ada? Ada, tapi bukan masih ada. Pasarnya agak sepi. Nah kalau yang namanya Nangci, Mascek, Dongci, bukan yang bawa lahir ini, itu stok lama itu. Yang baru-baru ini masih ada. Siapa namanya? Dongci. Nama siapa? Mascik. Masih ada tak? Nanang namanya. Bukan jarang negatif. Kalau jarang masih ada. Apalagi betina. Kalau namanya Hindun. Namanya siapa? Hindun. Namanya Zainabun. Namanya Siti Asia atau Siti Aisyah. Masih ada tak? Masih. Tapi pasangannya sepi. Masih ada yang namanya Hindun, Zainab, Umi Salma, sepi. Nah yang nak ketik lagi tu Ayudeb, namanya Ayudeb, masih ada tak? Ningdeb, ketik. Kalaupun ada yang namanya Ningdeb itu stok lama. Nah, balik lagi. Nah, kita jengok orang yang di kampung kita ada yang namanya Ningdeb. Kalau masih ada umurnya mungkin 80 tahun. Habis nama-nama kita yang lama-lama itu habis sudah. Bahkan nama-nama Islam juga sudah agak jarang. Ada yang wong dulu anaknya banyak, namanya cuma Sikok. Nama siapa? Ujang. Nama siapa? Mamat. Namanya Nanang. Nama Sikok itulah. Tapi anaknya banyak. Sekarang ini zaman ini namanya be yang panjang. Nama be yang panjang, cuma anak 2 biji. Siapa namanya? Eva, Seri, Wahyu, Ningsi, Siadi, Ningra, Cokro, Aminoto, Cokot Kro. Nama itu Eva, Seri, Wahyu, Ningsi, Siadi, Ningra, Cokro, Aminoto. Namanya panjang, anak sedikit. Ini zaman ini. Nah, jadi anak Nabi tadi ada berapa? Ada 7. Yang lanangnya 3. Yang pertama namanya Qasim. Yang kedua namanya Abdullah. Nah gelar Abdullah ini Yib dan Tohir. Atahu Ibrahimu min Suriya min Sariya wa umuhu Mariyatul Gibtiyah. Anak yang ketiga Nabi namanya Ibrahim. Itu berasal dari siapa? Ibunya Maria Al-Gibtiyah dari Mesir. Jadi anak Nabi yang lanang yang nomor 3 adalah Ibrahim. Kita ni kalau anak betina banyak yang tahu siapa, misalnya Fatimah, Zainab, Umi Kalsum, banyak yang apa yang tahu. Nah, tapi kalau anak lanang ini banyak tak tahu gitu. Ya. Jadi anak lanang Nabi ada 3. Yang pertama tadi Qasim, yang kedua Abdullah, yang bergelar siapa? Thayyib dan Thahir. Kemudian yang ketiga Ibrahim. Wa ghairu Ibrahim min Khadijah hum sittatun fa khudh bihim walija. Selain
Ibrahim dan Ibrahim, maka anak-anak Nabi seluruhnya itu ada berapa sisanya? 7. Selain Ibrahim berarti 6. Perhatikan, wa ghairu Ibrahim min Khadijah. Selain Ibrahim itu ibunya adalah Siti Khadijah. Nah, berapa jumlahnya selain Ibrahim? 6. Jadi 6 beradik itu ibunya Siti Khadijah. Jadi anak Nabi ada 7, 6 beliau dapati dari istrinya Siti Khadijah, kemudian satunya dari Maria Al-Qibtiyah. Ulang lagi, muka ingat anak Nabi ada berapa? 7, lanang 3. 1 Husain, 2 Abdullah. Gelarnya Abdullah, Thayyib dan Tohir. Kemudian yang ketiga, siapa nama ibu Ibrahim? Maria Al-Qibtiyah. Nah, selain Ibrahim, anak Nabi itu dari Siti Khadijah. Ada berapa? 6. Ibunya adalah Siti Khadijah. Wa arba'un minal inasi tuzkaru ridwanur rabbi lil jami' yuzkaru. Kemudian 4 orang yang lainnya adalah anak perempuan. Jadi 4 orang anak perempuan Nabi yang disebutkan, semoga keridhaan Allah untuk mereka semua. Fatimah Zahra, ba'luha Ali, wa benahuma asibtani fadruhum jali. Fa Zainabun, wa ba'daha Ruqayyah, wa Ummu Kulsum. Zakat radiyah. Jadi 4-nya anak perempuan Nabi sebutkan. Jadi yang pertama namanya adalah Fatimah. Fatimahuz Zahra. Fatimahuz Zahra. Kita kadang ngenjuk nama Fatimah adanya Zahra. Fatimahuz Zahra. Jadi satu nama itu Fatimah Az-Zahra. Kita kadang ngenjuk nama anak pertama Fatimah, anak kedua Az-Zahra. Padahal anak Nabi satu nama itu. Maka Nabi juga disebut selain Abul Qasim, ya Aba Zahra. Ya Aba, kalau ya Aba Fatimah jarang kan, ya Aba Fatimah. Tapi ya Aba Zahra. Jadi Zahra ini adalah yang maksud adalah Siti Fatimah. Ba'luha Ali, suaminya adalah Sayyidina Ali. Jadi Siti Fatimah ini bini Sayyidina Ali. Wa benahuma, dan 2 anaknya adalah Asibtani fadruhum jali. Dan ada 2 putranya yang bernama Hasan dan Husain, adalah cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah sangat jelas keutamaan. Jadi anak Siti Fatimah ada 2, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Hasan dan Husain. Kemarin sudah kita jelaskan, Husain ini isim tasghir dari Hasan. Jadi Hasan kecil. Husain itu Hasan kecil. Jadi yang tua Hasan, adiknya Husain. Jadi kalau kita punya anak, punya cucu, ingat anak lanang yang pertama namanya Hasan. Kalau boleh adik namanya Husain. Jangan anak pertama Husain, anak kedua Hasan. Tahu nyebut Husain Hasan. Kecil besar, Husain itu kan Hasan kecil. Mestinya Hasan dulu. Sudah Hasan baru Husain. Al-Husain. Itu ni bukan nyebut Al-Husain, Husain. Mestinya Husain. Husain masuk Palembang jadi Husin. Dipanggil saya jadi Ucing. Lama-lama jadi Ucing. Ucing. Jadi yang pertama Fatimah, yang kedua Zainab. Zainab. Yang ketiga Ruqayyah. Ruqayyah.
Masuk ke Indonesia jadi Rogaya. Masuk Palembang jadi Rokia. Jadi Cik Gaya. Enak. Beli putu sama Cik Gaya. Biar buntu, yang penting bergaya. jadi Cik Gaya tu Rogaya, Rokia, Rugaya. Jadi Rugaya. Jadi Fatimah, Zainab, Rugaya. Yang keempat adalah Ummu Kulsum. Ummu Kulsum. Kita kan nyebut Umi Kalsum. Umi Kalsum, Ummu Kulsum. Ummu Kulsum. So ke Palembang jadi Umi Kalsum. Akhirnya dipanggil Cik Acum. Cik Acum. Inilah. Kita ulang lagi. Anak Nabi ada berapa? Ada 7. Landang berapa kau? Landang 3. Tino 4. Landang 3 siapa namanya? Qasim. Yang 2 Abdullah Tohe. Yang ketiga Ibrahim. Kemudian anak Nabi yang lanang yang betina ada 4. 1 Fatimah, 2 Zainab, 3 Rugaya, 4 Ummu Kulsum. Nah, semua anak Nabi ini ibunya adalah Siti Khadijah kecuali Ibrahim. Siapa nama ibunya Ibrahim? Maria Al-Qibtiyah. Alhamdulillah. Ingat coba jadi tahu gitu. Jadi anak-anak Nabi tahu, namanya tahu, juga nama ibu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tamla'u biha qulubana nuran wa salahan wa surura wa tarzuqna biha rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan midrara wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada kulli syai'. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma dfa'na al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar was suyuf wal muhtalif was sadaida wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina Indonesia wa Palembang Darussalam khassah wa min budanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minkum.